Dobrodošli u Financijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Proteklog vikenda, grad Ključ i rijeka Sana bili su ispunjeni brojnim plovilima iz Bosne i Hercegovine, ali i iz regije, koji su došli uveličati 16. po redu internacionalnu ključku regatu. Ovu značajnu kulturno-sportsku manifestaciju podržali su Raiffeisen banka i Western Union brzi transfer novca. Danas se nalazimo na Ključkoj internacionalnoj regati, gdje ima više od 100 plovila na vodi, više od 1000 učesnika. Banka je sponzor ove godine ovoj manifestaciji, kao čin podrške lokalnoj zajednici. Sve ovo smo uspjeli organizovati zahvaljujući našim vjernim donatorima, našim sponzorima, a prvenstveno Raiffeisen banci koja je i danas ovdje bila s nama i mi im se ovom prilikom želimo zahvaliti. Ovo je samo jedna u nizu značajnih kulturno-sportskih manifestacija koje se održavaju širom Bosne i Hercegovine, a čiju organizaciju su podržali Raiffeisen banka i Western Union brzi transfer novca.